Friday hingga friendsong sing tini hanahai kasa ketal job notification omo hingga sing thanayo chini TTAADC government ni bisingti je PA personal assistant to stenographer ni je notification nongkormani abno postpone ba cancel khlairmani aboni pore tabo hanahai tissa ketal ke notification refika borok 2 tariko hingga friendsong omo hingga sini personal assistant to stenographer omo permanent job fixed pay 5 year jorotoi mannai sino jago vacancy tongo 20 vacancy okay o jagao apply khainani bagai sini qualification nango 12 pass mani pore norok ni logi computer certificate 3 month ni nangnai minimum haika jodi norok 12 pass ngi hangke norok mading pass mun pore bibinno diploma ra khalai angke am hairok ngebo ungo o jagao hai hangke norok mading pass mun pore stenographer ITI khlaijak abo haingke bo ungo o jagao tinta option tongo norok 12 pass haike diploma equivalent mane bibinno diploma 12 level ni haike norok mading pass mun pore stenographer ITI o ngake norok apply khlaimani kintu computer 3 month ni certificate hingke nangnai ar pore norok ni o jagao je madhyamik ni 35% je sarmani abo 5% realization mannai ST candidate hongke ar pore o jagao teisa saka 4 number o jekono mane indigenous of Tripura jekono jonjati amhaini kaise kaisa local language ma nangnai jekono molsom kaifeng rangkol jamatia debborma koloi padiang ba jekono Tripura amhaini nang kaisa kok ba sakma amhaini kun kaisa nangnai bengali rok english rok no bade sinoro age limit jak tongo 18 ni simi 40 nini SC ST amake 5 year realization mannai 45 বছর জলতই রে mannai hingke sini o jagao selection process tongo duita exam ngaranai duita exam kaisa hingke written test MCQ type question multiple choice question 100 mark ni abono qualified hingke norok ni computer test ba shorthand test maranai 40 watt speed 100 watt per minute amhaike manorok maranai korni shorthand ke norok afuro video nungnai rok to notification nungnai rok to saiman kana ngangke sing obno apply khainani ngangke sini phainai 17 tarik o mas ni 17 tarik May ni simi o mas ni last 31 tarik jora norok maranai sini ADC khumulungo thangainai narwai tongthai ba guest house o jagao maranai norok receive khlainani time ngangke 11 ta ni simi 3:30 jora apply khlain ai narak jangnai norok nongni application incomplete khangke reject khlaijaknai hini sao o jagao norok ni mane pass ngani khangke 50% qualified mark nangnai ST SC aba haingke 40% jagao joto written exam ba interview ni date time aba hairok hingke ulo saklaijaknai hini sao norok o jagao rna kangke to nongni form o jagao no tongo norok no video description ma ang form ni link runai no form download khlaina di hingke sini oro beton ni scale hingke 5700 to 24000 apor grade phi tongo 2800 friends norok omo scale kaham no beton tobake government ni rule je kono chini Tripura government ni rule 5 বছর pore regular ngai 5 বছর ni sikangke fix pay khlai beton mano o rule no obobo ngai jara 12 pass haike ba equivalent qualification haike ba mading pass pura ITI ginang norok apply khlaimanai kintu 3 month ni computer certificate hingke nangnai omongkha direct offline thangai joma marani o jagao khumulungo friends asungno tei sijotono no haina hai hambai